Radi se zapravo o unutarnjem pesažu, dakle ne radi se o nekakvoj baš namjeri, mada ja radim ciljno i promišljeno, ali je više od svega je igra, više od svega je radost i jedno zadovoljstvo u životu. Nerijetko ove Vukovićeve slikarske radove prate i literarni, ali ovaj put svoje pero odložio za vrijeme u kojem će biti više vremena za pisanje. Sada je najvažnije prirediti njujoršku izložbu na koju ga je oduševljen njegovim slikama već drugi put pozvao vlasnik galerije Broadway i ugledni likovni kritičar Abraham Lubelski. Nakon Njujorka, na godinu Davora Vukovića čeka izložba u Londonu. Početkam. Oj do dole, mili Bože, oj do dole, oj do dole, mili Bože, oj do dole, naša doda Boga moli, oj do dole, naša doda Boga moli, oj do dole. Vrlo skoro idemo u London, idemo na Various Voices festival. To je festival LGBTQ i ostala slova zborova, najpoznatiji u Europi. Svake 4 godine se održava u drugom gradu i ove godine je u Londonu i mi ćemo biti tamo i zastupat ćemo naše LGBTQ ekipu. Nismo jedini miješani zbor u smislu kao ima straight cura, ima queer cura ili ne znam kakvih. Uglavnom nismo jedine takve, nego ima još takvih zborova i baš me zanima šta je njima interesantno raditi, koja su njihova iskustva, tako da nadam se družiti se s njima, vidjeti kaj oni rade, ne znam, dobiti neke nove ideje i pokazati naravno ono što mi radimo. Mislim da je to super. S obzirom da sam ja jedna od najstarijih članica tu u Lesboru, 3,5 godine, mi je ovo recimo kao kruna našeg rada od 3,5 godine. Za naš koncert je sve rasprodano već, to mi je nevjerojatno jer ti ljudi ne znaju za nas, ne, ali valjda smo egzotični, jugoistok Evrope i to. I da rodi nam pšenica, oj do dole, i da rodi nam pšenica, oj do dole, i kukuruz sa 2 klasa, oj do dole, i kukuruz sa 2 klasa, do. Ja sam u Lesbor došla u stvari prije Prajda, zato što trebalo pjevati himnu. Himnu je trebalo pjevati na trgu i ja sam rekla, ovo može, što da ne. I u stvari nekak sam ostala tamo i to mi je bilo super. Ne znam, super mi je bilo pjevat, vježbat pjevat, obožavam pjevat. Cure su zakon, strašno su mi srcu prirasle i ne znam, zakon mi je to što sad idemo u London i što ćemo se družiti onako par dana zajedno. To mi je nekak sad dovoljno. To da njih volim pjevat, volim to što radimo, volim kako funkcioniramo zajedno. Ne znam, strašno mi je to onak lijepo i kvir. Umolila, oj do dole, što umolila, oj do dole. Meni osobno muzika znači baš sve Znači bilo koji oblik bavljenja muzikom, mislim bilo koji manje više kreativan nekakav, mi je odgovara i živim za to, ne? A tako da ovo je bio super spoj. Nije da ja ne znam sad da sam prije brijala na zborove ili nešto, nego baš se super poklopilo Zbor, aktivizam i pjevanje i rad na muzici, super. Za koncert u Londonu mi smo čuli, pročitali netu negdje, svaki par godina održava Various Voices, taj najveći LGBTQ festival u Europi. I mi smo rekli, pa zašto ne bi išli probati, ne? I onda smo, Maja iz Zbora i ja smo išli na njihov taj sastanak u Frankfurt prošle godine. Dogovorili se sve sa njima, oni su isto oduševljeni. Nisu mogli vjerovati kao mlade cure pa se tako bave nečim, ne? Onda bila su pitanja tipa da li je legalno biti u Hrvatskoj gej i tako nešto, ne? Što znači super da idemo tamo da malo i podučimo mi njih nešto, ne? I tako smo se dogovorili sve i to je to. Sitna kiša zarosila, oj do dole, sitna kiša zarosila, oj do dole.
Evo, ova, vidite ih kako su lijepe. Već motaju. Tu. Veoma nestrpljive londonskog svježeg zraka. Hello. About what? Pregovorima su teški. To su karte. To su ulaznice za ovaj prekrasni hostel. Daj tu stavi na moj moć. This is London. London, baby! This is London. Oh, my baby lollipop. Išli smo van i tražili smo Soho, naravno, koji nam je bio pred nosom jer nam je hostel tamo i prekrasan je i sve tak živopisno i slatko i aktivno i sve na cesti odmah, možeš stati na cestu i pričat, plesat. Došli smo do nekog Escape, ili je Escape? Da, Escape. Escape bar, neke karaoke su bile u džiru, namunjali smo besplatan upad. Pobjegli smo u Escape bar. Da, i bilo je super. Pjevale smo, plesale i super se zabavile. Većina gostiju jesu bili transvestiti i ne, jako puno njih je stvarno bilo i čak i oni koji nisu bili tu već prerušeni i onda ja pitam, pa dobro, pa zašto ti ne pjevaš, pa karaoke su, a on kaže, I don't have my wig. I ne mogu tako. Dakle, čudno je ako nemate wig. Meni je najveća fora od svega toga ta multikulturalnost, hrpa svih različitih ljudi, i niko nema nekih, barem za sad, predrasuda prema toj drugosti, ajmo iskoristiti taj kulturološki pojam koji smo na faksu filali, a ne, mislim, stvarno, to je meni najveća fora cijele ove priče, baš. U Zagrebu zapravo nema takvih ljudi. Nema ih tamo gdje žele biti, u stvari skrivaju se. To što smo mi ipak prilično zatvorena cjelina, društvo, da, mislim. Nekakav društveni krug koji smatra da su njihove vrijednosti, njegove vrijednosti, tradicionalno nekakve najbitnije, najvažnije i da su te vrijednosti ugrožene ukoliko postoji nešto osim toga. Želim podržati tu priču i moram naći tu neku granicu, a ne želim ni stalno u prvi plan stavljati ja nisam lezbijka, to opet. U Zagrebu se ljutim, zbog toga što tamo kad želim, napraviti nešto
ili ponašati se nekako što je meni sasvim normalno i prirodno i da me neko drugi radi toga gleda, mjerka ili tako nešto. Mislim, nije da mene osobno nešto jako puno briga za to, ali primijeti se, ne? I neke druge ljude će stopirati u tome da budu ko jesu. I to je ono što je loše. Ovdje stvarno to možeš biti. Ja često vodim raspravu s mojom dragom majkom. Uvijek kaže, zašto ja ne bi? Onda ona kaže, zato što to nije normalno. I onda ja pitam, a šta je normalno? Meni je to normalno. I onda ona kaže svoju definiciju. Normalno je ono što radi većina. I sad, što radi većina? I sad opet dolazimo do te teme o, ne znam, različitosti, normalnosti, šta, kako, gdje. Želimo samo reći odnosno ja želim samo reći, da ne bi bilo loše da neke stvari i poboljšamo, da možemo biti tolerantni, da možemo biti otvoreni, da možemo biti bolji nego što jesmo, a da to ne utječe zapravo na naš vlastiti osjećaj ponosa, ne? Ili ne znam, pripadanja naciji, primjerice. Ne? To bih htjela reći. Podravina, Posavina, Bana, Bačka, Srijem, Panonija, Slavonija, Pelagonija, Pomoravlje, Povardarje, Podunavlje, Posavlje, Kordulika, Boka, Vranje, Gorensko, Dolensko. Nigdje takvog grada nisam vidjela, nigdje takvog grada nema. Nigdje takvog grada nisam vidjela, nigdje takvog grada nema. Riječke, najbolje su čkečke, vole svoje dečke i daju meni riječke, najbolje su čkečke, vole svoje dečke i daju meni Šumadija, Međimurje, Herceg, Bosna, Potisje, Negotinska krajina, Štajerska, Koruška, Kvarner, Sandžak. Nigdje takvog grada nisam vidjela, nigdje takvog grada nema. Nigdje takvog grada... Mi sad imamo jednu super ideju, snimit se na Ibirovu i zaustaviti samo ovaj silni promet samo radi Lesbora, ne? Najbolje su škečke, vole svoje dečke i daju meni najbolje su čkečke, vole svoje dečke i daju meni a huge welcome. This is going to be the largest and most spectacular choral festival in the history of lesbian, gay, bisexual and transgender choirs worldwide. We had a vision that we wanted to bring this festival to London. We had a vision that we could flood this wonderful place with voices of proud men and women coming here to celebrate and to grow together. I'd like to say thank you to everyone that's here. To say thank you for sharing with us this vision. Thank you for bearing witness to the fact that if you want something enough, then you can make it happen. And that's what we're doing here. And thank you for being here and for making it happen. It's absolutely fantastic. So as our voices soar, let the beauty of the harmonies reach out with this message. Here's where I stand. We'll make it through. I'm counting on you. Thank you very much.
Danas smo bile na otvaranju festivala Various Voices, bilo jako emocionante. Ne, stvarno je bilo lijepo i sunčan dan i susreli smo naše prijatelje i goste iz Njemačke, mene i Mine. I to isto bilo lijepo, sjetili su nas se i onda smo pričali. I očekujemo zapravo da nam bude super sutra, kad u stvari sutra imamo nastup. Potegni malo, pa da još malo razmislite. Okuražite se. Sutra nastupamo naime u 12, što niko ne može vjerovati u ovom času. Što je dobro, tako da onda sutra kad dođemo sve će nas onak, samo će izvući najjače od nas. A pogotovo kad odjenemo naše opravice, ćemo se ja strašno se to veselim. Made by Ivana Popović. Možete pokazati haljine možda? Jel ima neko pri ruci? Ja isto Baš su onak, haljine su tipično onak lezbijske, totalno stereotipne. Moja haljina. Moja domovinska haljina. Biće proizvedena. Baš je pogodile. Super je Ivana napravila, stvarno, mislim, nisam očekivala. Ma daj, Lea. Evo, iskreno, ja nemam tremu, ali trenutno. Sutra kad dođem tamo i kad vidim onu kako ja uvijek imam tremu, ali kad smo ovako skupa, kad se ne radi o nekom individualnom nastupu, onda je puno lakše. Jer se dijelim onako i onda se gledam i onda ću vidim da je neko polu nervozan, kao dobro, nisam tamo. I onda je lakše, da. Ja mislim da smo izabrali najbolji medij što se može izabrati, jer s muzikom stvarno diraš srce, i baš kad smo stajali i gledali smo te Njemce koji su bili super zabavni, odličan taj zbor. I vidiš da dolaze ljudi koji su i straight, i gay, i svi stoje i gledaju i super su im i onak, baš su ih dirnili, baš vidiš. I još mi jedna scena bila super koju bi voljela vidjeti u Hrvatskoj, kad smo išli Vali ja i kad smo se zagrlili, kad sam ja to baš zagrlila i poljubila, prolaze neka cura i tak se iskreno nasmijela i njima to tak im je to normalno i to mi je bilo super za vidjeti. Nije bilo nikakvih ružnih ni pogleda ni niša, nego ljubav je, mislim, bez obzira koliko ta rečenica smiješno nekima zvuči, ali ljubav je ljubav i to mi je baš bilo super. Tako da mislim da ima smisla. Trenutak prije nastupa ja sam jako sretna. Zadovoljna sam da za sad je sve okej. Sretna sam zato što je jako dobra akustika. Kad je dobra dvorana, onda nekako se uvijek popravi dojam. Tako da, mislim da će biti super. Sjećam se baš onak tipičnog trenda, baš opće ne biti cool, baš mi se mi oh my god. Ladies and gentlemen, this is your 5-minute call to the start of this afternoon's performance. You have 5 minutes. Thank you.
Ne, super je bilo. Jako lijepo. Publika je bila tako krasna. Ali svi su se na kraju ustali, jako su nam puno pljeskali. Mislim da je bilo prekrasno, ljudi su bili tako divni i za kraj baš super legla Internacionala. Bio je fakat divan osjećaj kad je cijela dvorana s nama pjevala na nekom svom jeziku, mumljajući ti muški glasovi pozadini, tako su se lijepo uklopili, baš je bilo... I love those kind of voices, those deep, strong voices. Wonderful. Thank you. I loved it. So they were gorgeous to look at, and that's a gay man talking. They were gorgeous to look at. I loved the moment they came out on stage. The colours of their costumes, of their outfits, dresses were fabulous, and the voices are just so strong, so beautiful, and so, I don't know what the word is, but it's fabulous. Dobro večer, dobrodošli u još jedno izdanje In Medias Res. Za samo 3 dana HDZ će dobiti novo vodstvo stranke. Duga i žestoka kampanja ovaj tjedan dosegnula dramatični vrhunac. Navodne ucjene, obavještajno podzemlje, suđenje za Fimi Mediju, tvrde u medijima uvijek dobro obavješteni izvori, presudit će u ovim unutarstranačkim izborima. Je li to točno ili se namjerno dižu tenzije u medijima i podvaljuju li se lažne informacije? Svi sa zanimanjem čekaju ishod nedjeljnog glasovanja. 2128 HDZ-ovih delegata. Rat anketama. Mediji tvrde kako Karamarko ima najviše izgleda za pobjedu. Vode li kandidati i tajni obavještajni